يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Peringati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Walid di Bakungan. Saya sebagai MC pada malam yang berbahagia ini mohon undur diri dari hadapan para hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia Walid, kamu persilahkan dengan segala hormat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amin la tuhsa wa dafa'a 'anna minan niqami ma la yu'addu wa la yustaqsa. Wa subhanalladzi asra bi 'abdihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.